Poslednjih godina uzgoj borovnice u našem kraju beleži snažan razvoj. Posebno interesovanje za ovu voćnu vrstu pokazali su mladi poljoprivrednici u Donjem Dobriću, gde su podignuti savremeni zasadi koji se iz godine u godinu proširuju. I oni ističu da je iskustvo stečeno tokom godine igra važnu ulogu u uspešnoj proizvodnji, pa je uz dobro poznavanje tehnologije gajenja mnogo lakše ostvariti stabilne prinose i dobar kvalitet plodova. Među njima su i Kovačevići, koji borovnicu uzgajaju na 4 hektara. Zadovoljni dosadašnjim rezultatima, već planiraju proširenje proizvodnje i podizanje novih zasada. Dobra je godina i mogu da kažem da ove godine, ovo nam je četvrta godina kako beremo, da evo sad se dešava to da nam je nekako lakše. Dok ovih prethodnih godina nije bilo tako nekako. Dok smo ušli u sve to, dok smo vidjeli kako to ide, dok smo se organizovali. Sve posao. Znači 4 godine ste u ovom poslu, je li tako? Imate jedan stari i mlad zasad, je li tako? Tačnije imamo, prvi zasad smo podigli 2022. godine, tad smo podigli prvi zasad, sljedeći smo podigli 24. zatim 25. i 26. godine. 4 zasada. 4 zasada. Kolika je to površina? Za sad imamo 4 hektara. Bojan Miletić želeo je da napravi predah od stočarstva i okuša se u proizvodnji borovnice. Kaže da se zbog te odluke nije pokajao, iako nije očekivao da voćarstvo zahteva toliko rada, posvećenosti i svakodnevnog angažovanja. S obzirom na prošlu godinu, ove godine je mnogo bolje. Ja sam i prezadovoljan. Roda ima mnogo više, s obzirom da sam ja imao prve 2 godine nekih problema što se tiče sadnog materijala. 2 godine je bilo da se to sve izgura, da se zamene neke sadnice i sad konačno dolazi na svoje, da bude kako treba. Pun rod, je li tako? Pa dobro, nije to još pun rod, ali je za razliku od prošlih godina mnogo bolje. Godina je bila povoljna, možemo reći, za borovnicu, je li tako ili ne? Pa sve zavisi od zasada do zasada. Naprimjer, na mojoj plantaži mraza nije bilo, dok je na nekim bilo. Ovdje je takav teren da ja uopšte nisam ni osjetio mraza i da je super sve. Početna otkupna cena borovnice od 7,5 evra po kilogramu i ove godine je svrstava među najisplativije voćne kulture. Ipak proizvođači naglašavaju da iza dobre zarade stoje i velika ulaganja, mnogo rada i još više strpljenja. Kao i u svakoj voćarskoj proizvodnji, uspjeh u velikoj meri zavisi od vremenskih prilika. Ove godine vremenske prilike išle su na ruku borovničarima, pa su uz primjenu odgovarajuće agrotehnike ostvareni dobri prinosi i kvalitet koji zadovoljava zahteve tržišta. Što se same borovnice tiče, apsolutno u dobrom stanju, dobar kvalitet plodova, berba je u većini zasada krenula juče praktično, mada u nekim mikroklimatima je krenula i pre 4-5 dana. S tim što se očekuje da će to trajati 3 nedelje i da će se praktično berba završiti. Prosto se ove godine poklopila i početak berbe maline i borovnice. Borovnica se danas ubraja među najskuplje voće na domaćem tržištu. Međutim, posljednjih godina veliki uticaj na prinose imaju i klimatske promjene. Ipak, uprkos problemima i sa radnom snagom i rastu troškova i sve izraženim klimatskim promjenama, proizvođači i dalje vide prostor za razvoj ovog sektora. Za razliku od perioda kada se u proizvodnju borovnice ulazilo sa malo znanja i velikim očekivanjima, danas je jasno da uspjeh ne zavisi samo od toga koliko je godina rodna, već koliko je proizvođač spreman da odgovori na zahteve tržišta.